Початок Святої Мши заспіває номер 23. О, кров святая. О, кров святая, о, кров откупления, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, Отца на збавлення, Ти правильно лечиш рани. О, кров святая, Тиху закрита, как наши души ты живой поила, грешным крыница, милости спокрыта, как усе провины смыла. Госанна, сын Давида, благословенный той, кто приходит во имя Пана, Володар Израиля, Госанна на вершине. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан звонит и с Духом Твоим. Дорогие, от початку Великого посту многие з нас рихтовали наше серце до этого дня про спокаяние и вчинки християнской милосердности. Сегодня збираємося разом, как з усім костюлом, розпочати святкування пасхальної таємниці Ісуса Христа, для сповнення якої Він войшов у свой город Єрусалим, как там померти і воскреснуть. Узгадуючи гэты збаўчы ўваход у духу з верой і адданасцю пойдзем і мы за Паном, как беручы удзел у Яго крыжовай таямницы, стать удельниками у воскресения и життя вечного. Теперь отбудется молитва над верными, над этими символичными пальмами.
можем взять их в руки. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, освяти, просим эти галинки Твоим благословением, как с радостью, идучи за Христом Володаром, мы могли праз Его прийти до вечного Иерусалима. Боже, просим, умацуй веру тых, кто на Тебе сподяется, и выслухай наши просьбы, как с пальмой в руках витаючи сегодня Христа перволожцу, у лучности з'им мы приносили Тебе плен добрых учинков, які живей володарить на веки вечные. Amen. Звичайно, подчас обряду освячения вербов отбывается окропление освященной водой у сувязі с этими санитарными такими нормами, с отвагами. Окропления освященной воды не будет, бо освячая вербу, конечно ж, не вода, а тая молитва, якая была промовлена. Выслухаем теперь с верою слов Святого Евангелия. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки Матфея. Хвала Тебе, Пане. И коли наблизились до Иерусалима и пришли в Бетфагию, до горы Оливной, тогда Иисус послал двух учнев, кажучи им: идите в вёску, что перед вами, и одразу знойдете привязанную ослицу и осляня с ёю. Отвяжите и приведите до меня. И коли вам кто скажет что-нибудь, откажите, что яны потребны Пану. И зараз же одошли их. И сталося гэта, как сбылося сказанное пророком, які каже: скажите дочцы Сиона, вось король твой идти до тебе, лагодный, сидишь на ослице и на сляняте, сыне подъяремной. Вучни пошли и зробили так, як загадал им Иисус. Привели ослицу и осляня, и поклали на их свое одеяние, и он сел на его, и множество людей слало свое одеяние на дороге. А южи заразали галинки с древов и слали на дороге. И на толпу, якие шли спереду следом за ним, ускликали: «Госанна сыну Давида!» И коли он вошел в Иерусалим, узрушился весь город и пытались: кто это? А народ отказывал: это пророк Иисус с Назарету Галилейского. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай слово Святого Евангелия знимуть грехи наши. Присядьте teraz на момент. Трошки незвичайно сьогодні літургія, не тільки тому, що освячаються ці нещасні вірви, які з'являються такими символічними пальмами, якими юдеї, євреї, габреї сустракали Христа, коли він увоходив в Єрусалим, как вспомнить тое, для чего пришел, как вспомнить, как померти за кожного из нас, как выродовать нас. А лишь, конечно, незвичайно сьогодні тое, що Євангеліє було прочитано, а ще будуть літургічні читання читатися. І це нас так само символічно сьогоднішнє Євангеліє, яке говорить уже, а особливим чином, конечно, буде вельми знаковим це читання муки Пана. Уже ми сьогодні почуємо об тим, як Христос терпів, як помирав за кожного з нас. Дорогі, розпочинаючи цей великий тиждень, так і називається у традиції Костюла, можемо відчувати таку трошки хвилювання, таку непевненість, як його переживати. Як його переживати, коли існує погроза здоров'ю, як його переживати, коли так трошки ми знаходимося в такому стані, видається трошки таким непевності, да? Тобто, перед усім, що робити? Ці захворіємо, ці ні, ці коли пойдемо в костюл, ці захворіємо, ці не. Бо що ми відаємо, що
наши бискупы дали нам дозвол, да, то есть Бог может не дозвол, как мы не шли в костел, не про это идти говорка, конечно же, а дали нам такое право, то есть вызволили нас от обовязку уділу у обов'язкових святах, то есть это обов'язку недельные и выходные, менавіта на час этой эпидемии, этой пандемии. А это не значит, что мы повинны перестать молиться. Это совсем не значит, что мы повинны сделать выгляд, что Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота и, конечно же, Великая Неделя, то есть неделя Воскресения Рана, якая перед нами, что и на нас не дотычить. Перед нами это самые важные дни в литургичном годе. Як мы их переживем? Як их переживать? Видите, отказу такого доброго, належного нема. То есть я не могу, ни епископы не могут на сегодняшний день вам сказать, не иди, чи иди. Конечно же, не иди, когда чуваешь, что можешь заболеть. Альбо когда чуваешь, что ты хворый и можешь разносить эту заразу. А когда не пойдешь, молись дома. Шукай способ. Не ляжи за траушником. Да, то есть не забивай этот час просто, там, не знаю, глядишь же этот несчастный футбол, хіба еще там есть, да, у нас в Беларуси. Ну, в смысле, что во всем свете там коронавирус, а у нас все нормально. Ось, шукай для Бога час. Бо ён помираючи Христос показав, що наскільки це серйозно. І коли пойдеш, зроби кроки, как застерегчися себе, свою семью, своих родных. То есть это, возможно, на вот тле, видите, ну, эти дезинфекционные сродки, які ви поставили, да, які есть, до якими треба користатися. Може, не завжди хочеться, бо їм там, так, може, неприємно так пахнуть, трошки, наверное. То есть это, може, что, я вообще нормально, за мной будет. Это, видите, так как с теми людьми, які випивають, часом, а може, молодим часом, і говорять, коли говорю, що може так трошки тебе перестати, ні, мне все нормально. Мне все супер. Это там 3,50, там, это 3, а мне вообще упадет. Просим сегодня нашего Избавителя. Копье допомог нам в этой, копье допомог нам не забыться об том, что идет знание в этот час. В этот непростый час. Я буду еще вельми непростый, как мы никуда не забылись, что мы его вучни, что мы от его повинны учиться, я жизнь соправдана. Устанемся, дорогие, и подробно к этим вучням и так само натовпам, які урочисто вітали Христа, уславим его, спеваючи антифону. Держите мою руках. Можем снять ее. Будем повторять наступные слова. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав, співав Тобі Гасана. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав, співав Тобі Гасана. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав, співав Тобі Гасана. Израиля, владар Ты, славу Ты, сын Давида, благословленный владар, что идешь у имя Пана. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав, співав Тобі Гасана. Хвалу Тобі співають усі анюли на вишинях, смиротный славит человек, а згиб все створение. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав, співав Тобі Гасана. Як з пальмами габрийський люд Тобі насустрач вийшов, так сегодня до Тебе и мы идем с хвалой, с молитвой. Хвала Тобі, владару наш Христе, Откупитель, так хор дятей Тебе вітав,
спявал Тебе Госанна. Я мы прославили Тебе перед Твоей мукой, а мы теперь Тебе благодаруем переможцу славим. Хвала Тебе, благодару наш Христе, Откупитель. Так гордя Тень Тебе витал, спявал Тебе Госанна. Як Ты от них принял хвалу, прими от нас так само. Ласкавий, добрий володар, завжди будь нашим паном. Хвала Тобі, володару наш Христе, Откупитель. Так гордя Тень Тебе витал, спявал Тобі Госанна. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты учинил, что наш Збавца принял тело и помер на крыжи, как дать человечему роду узор покоры. Ласкаво да поможи нам наследовать Его прикладу терпений и заслужить уделу Его из мертвых повстаний, яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Аминь. Выслушаем с верою Слово Божие. Обличья своего я не отверну от зневах и ведаю, что не зазнаю сорому. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, каб я ведал, як словом подтримать знесиленного. Кожную раницу Пан будет мяне, обуджая злых мой, каб я слухал его, як учень. Пан Бог открыл вухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто вытирает бороду мою. Обличья своего я не отверну от зневах и ополевания. Пан Бог допомагает мне, тому я не буду осрамленным, тому зробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Усе, хто бачить мяне, насміхаються з мяне, открывают вусны и головой кивают. И он сподявался на Пана, нехай же вызволить Его, нехай уратує, коли Йому он любить. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Собаки окружили мяне, зборище злочинців мяне обступило.
пробили руки мои и ноги. Я могу полечить усе мои кости. Боже мой, Боже, чему мяне покинул? Яны делят вопратку мою між собою, и жеребя кидаются в одежи моей. Але ты, Пане, не дыхоть от мяне. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чему мяне покинул? Буду обвещать имя Твое братам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его. Усё потомство Якова схваляй Его. Нехай боится Его усё потомство Израиля. Боже мой, Боже, чему мяне покинул? Читання послання святого апостола Павла до Филиппян. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся самому собі, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши, як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усялякое ім'я, как на ім'я Ісуса схилилося кожне колено створенням небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, деля хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, благодаря Богу. Хвала Тебе, благодаря Богу. Христос принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усялякое ім'я. Хвала Тебе, благодаря Богу. Мука Пана нашего Иисуса Христа по Богу Матвея. Один з 12, якого звали Юда Іскаріот, пойшов до першосвятаров і сказав: Что хочете мне дать? Я выдам вам его. Яни ж визначили йому 30 сребреників, і з того часу ён шукав нагоди видати його. У перший день праздников прийшли вучні до Єзуса і сказали: Где хочешь, чтобы мы приготовали тебе Пасху? Ён отказав: Идите в город до полного человека и скажите ему: наставник каже час мой близкий. У тебе зроблю Пасху з учнями моїми. Вучні вчинили так, як загадав їм Єзус, і приготовали Пасху. Коли ж настав вечір, ён сел за стол з 12, а коли ели, сказав: Сапраўды, кажу вам, что один з вас выдасть мяне. Вельмі засмутившися, яны почали казаць яму один за одним. Не я, Пане. А ён отказав: Хто пустив со мною руку у миску, той выдасть мяне.
Сапраўды сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго. Але ў гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца. Юда, які збіраўся яго выдаць, спытаўся. Ці не я, рабі? Езус адказаў. Ты сказаў. Калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, паламаў і, даўшы вучням, сказаў. Бярыце і ешце, гэта цела маё. І, ўзяўшы келіх, і, ўзнёсшы падзяку, даў ім, кажучы. Піце з яго ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу вам, што адгэтуль не буду піць з гэтага вінаграднага плоду аж да таго дня, калі буду піць яго з вамі новым у валадарстве Айца майго. І, праспяваўшы гімн, яны пайшлі на Аліўную гару. Тады Езус сказаў ім. Вы ўсе зняверыцеся ўва мне ў гэтую ноч, бо напісана удару пастыра і рассеюцца авечкі статку. А пасля воскресення майго я апярэджу вас у Галілеі. А Пётр сказаў яму ў адказ. Калі нават усе зняверыцца табе, я ніколі не зняверыся. Езус сказаў яму. Сапраўды кажу табе, што ў гэтую ноч, перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. Пётр адказаў яму. Хоць бы і давалося памерці з табою, не закусіць цябе. Падобнае сказалі і ўсе вучні. Потым Езус пайшоў з імі на месца, званае Гецсеманія, і сказаў вучням. Сядьце тут, а я дойду і памалюся там. І, узяўшы з сабою Пятра і абодвух сыноў Зебедзеевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім. Засмучана моя душа аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мной. І, адышоўшы крыху ўперад, паў на твар, маліўся і казаў. Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай як мяне гэты келіх мяне. Аднак не як я хачу, але як ты. Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру. Чаму вы не маглі адну гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо духа хоча, але цела слабое. І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы. Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твоя. І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і, адышоўшы зноў, і маліўся трэці раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім. Усё яшчэ спіце і адпачываеце. Вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшніка. Устайце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік. І калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Юда, адзін з 12, а з ім мноства людзей з мячамі і кіямі ад першасвятароў і старэйшын народу. А той, хто выдаў яго, даў ім знак, кажучы. Каго я пацалую, той і ёсць, хапіце яго. І адразу падышоў да Езуса і сказаў. Вітай, рабі. І пацалаваў яго, а Езус сказаў яму. Сябра, чаго ты прыйшоў? Тады, падышоўшы, усклалі рукі свае на Езуса і схапілі яго. І вось адзін з тых, хто быў з Езусам, працягнуў руку, выхапіў свой меч і, ударыўшы слугу першасвятара, адсек яму вуха. Тады Езус сказаў яму. Схавай меч свой, бо кожны, хто бярэ меч, ад мяча і загіне. Ці думаеш, што я не мог бы папрасіць Айца майго, і ён адразу ж паставіў бы каля мяне больш за 12 мільёнаў анёлаў? Але як тады збудуцца пісанні, што так павінна стацца? У тую хвіліну Езус сказаў натоўпу.
Як на злочинцу вийшли ви з мячами і киями, каб схапіць мяне. Кожны дзень я сядзеў у святыні і навучаў, і вы не схапілі мяне. А гэта ўсё сталася, каб збыліся пісанні прарокаў. Тады ўсе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. А тыя, хто схапіў Езуса, завялі яго да першасвятара Каяфы, дзе сабраліся кніжнікі і старэйшыны. Пётр жа ішоў следам за ім зводдаль аж да дзядзінца першасвятара. Увайшоўшы ў сярэдзіну, ён сеў са слугамі, каб убачыць, які будзе канец. А першасвятары ўвесь сінадрыён шукалі ілжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго, і не знайшлі, хоць прыходзіла шмат ілжывых сведкаў. Але нарэшце прыйшлі двое і засведчылі. Ён сказаў, выдаваць святыню Божую і за 3 дні адбудаваць яе. Тады ўстаў першасвятар і сказаў яму: Нічога не адказваеш, што яны супраць цябе сведчаць. Але Езус маўчаў. Тады першасвятар сказаў яму: Заклинаю цябе Богом, жывым, скажы нам, ці ты Христос, Сын Божий. Езус адказаў яму: Ты сказаў. Нават кажу табе сёння, убачыце Сына Чалавечага, які сядзіць праворуч усемагутнага і ідзе на аблуках нябесных. Тады першасвятар разадраў адзенне сваё і сказаў: Ён блюзнерец, навошта ён яшчэ нам сведкі? Можа, цяпер вы чулі блюзнерства ягонае? Як вам здаецца? А яны адказалі. Ён заслуговуе смерці. Тады пачалі пляваць яму ў твар і біць кулакамі, а іншыя білі па шчоках і казалі: Прарочным Христе, хто дарыў цябе? А Пётр сядзеў звонку на дзядзінцы, калі падышла да яго адна служанка і сказала: І ты быў з Езусам з Галілеі? Але ён адрокся перад усімі і сказаў: Не ведаю, што ты кажаш. А калі ён выйшаў да брамы, убачыла яго другая і сказала тым, што былі там. Гэты быў з Езусам з Назареем. І зноў адрокся ён, прысягаючы. Я не ведаю гэтага чалавека. Крыху пазней падышлі тыя, хто стаяў там, і сказалі Пятру: Сапраўды, І і ты ты адзін з іх, бо і мова твая выдае цябе. Тады ён пачаў клясціся і прысягаць. Не ведаю гэтага чалавека. І адразу заспяваў певень. Тады ўзгадаў Пётр словы Езуса: Перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. І выйшаўшы вонкі, горка заплакаў. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старэйшыны народу зрабілі нараду супраць Езуса, каб забіць яго. І звязаўшы, павялі і аддалі яго намесніку Понцію Пілату. Тады Юда, які выдаў Езуса, убачыўшы, што яго асудзілі, пакаяўся, аддаў 30 срэбранікаў першасвятарам і старэйшынам і сказаў: Зграшыў я, бо выдаў невінную кровь. Яны ж сказалі: што нам да таго, глядзі сам. Тады ён, кінуўшы срэбранікі ў святыні, выйшаў і пайшоў павесіўся. А першасвятары ўзялі срэбранікі і сказалі: Нельга іх класці ў скарбонку святыні, бо гэта цана крыві. Яны параіліся і купілі на іх поле ганчара для пахавання чужаземцаў. Тады і па сённяшні дзень называецца гэта поле полем крыві. Так збылося сказанае прарокам Іераміем: Узялі 30 срэбранікаў, плату за таго, каго ацанілі сына Ізраэля, і далі іх за поле ганчара, як сказаў мне Пан. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся ў яго: Ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш. І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат: Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? Але ён ні на адно слова не адказаў яму, таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня.
Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: Кого хочете, каб я выпустил вам? Барабу ці Єзуса, званого Христом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. Але калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму: Не рабі нічого гэтаму справядлівому, бо я сёння у сне шмат цярпела з яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: Кого з гэтых двух хочете, каб я адпусціў вам? Яны сказалі: Бараба. Пілат сказаў ім: А што мне рабіць з Єзусом, якого зовуть Христом? Усе закрычалі. Нехай будзе укрыжаваны. Ён жа сказаў: Што дрэннае зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Нехай будзе укрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы: Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі. І ўвесь народ сказаў: Кров ягоная на нас і на дзяцях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: Вітай, кароль юдейскі. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве, а калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірінейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і седзячы пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной: «Гэта Езус, кароль юдэйскі». Тады ўкрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самого. Калі ты сын Божий, сыдзі з крыжа. Таксама першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: Іншых раздаваў, а сябе не варожуеш. Ён кароль Ізраіля, няхай сыдзе цябе з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўшыся на Бога, няхай Бог вызваліць яго. Цяпер, калі любіць яго, ён казаў: Я сын Божий. Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі аж да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы: Элі, Элі, лема сабахтані. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: Ён кліча Іллю. І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго. А другія казалі: Чакай, побачым, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Стань на колени. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу, і зямля затрэслася,
и скалы раскололися, и могилы открылися, и многие телы померлых святых увоскресли и вышли из могилов после ягоного воскресения. Войшли в святый город и показалися многим. А сотник и тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачивши землятрус и все, что сталося, вельми спалохалися и сказали: Правдиво, это был Сын Божий. Было там таксама шмат жанчын, якія глядзелі здалёк, якія спадарожнічалі Езусу ад Галілеі, служачы яму. Была сярод іх і Марыя Магдалена, і Марыя, маці Якуба і Юзафа, і маці сыноў Зебедея. Калі звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі па імені Юзаф, які таксама быў вучнем Езуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, папрасіў цела Езуса. Тады Пілат загадаў аддаць цела. Взяўшы цела, Юзаф захінуў яго ў чыстае палатно і паклаў у сваёй новай магіле, якую высек у скале. Пасля прываліў вялікі камень да ўваходу ў магілу і адышоў. Была там Марыя Магдалена і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы. На другі дзень, што быў пасля прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысею Пілата і сказалі: Пане, мы вспомнили, что шуканец гэты, калі быў яшчэ жывы, сказал: «Простый, у вас воскресну». Тады дай вартовать могилу аж до третьего дня, как учни его, пришедшего ночи, не выкрали его, и не сказали народу: «Ён у вас воскрес». Иудия апостольский подман Божий за першим. Пілат адказаў ім: «Вось вы варты, идите, застережите, як умеете». Яны адышлі і засцераглі магілу, запячатаўшы камень і паставіўшы варту. Это слово Пана. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякобачного и необачного, и в единого Пана, Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, нестворенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком. Укрыжован так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один хруст для отпущения грехов, и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єсуса Христа, який про свою муку і смерть на крижі вислужив людям збавлення, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молимся за святый костел, как приносим терпящим с утешением, а грешных отдам
одна с Богом, и одна с Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за международные организации, как завсёды служили справе супокою и поєднанню людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх охрещених, как в Евхаристии и черпали моц для несения Христового крижа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких грех отдали от Христа, как они могли вернуться до Его про глубокий жаль за грехи и щирое покаяние. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, покрывших, как были они вольные от ненависти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как глубокое переживание пасхальных таинцев наполнило нас спокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты здобыл нас для себе прославу Своего Сына. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди открыли свои сердца за себе, одиного и соправдного Бога, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Заспеваем номер 45. Єсу в серці ти моє. Єсу у серці ти моє, радость спасения не открыл, стал для меня креницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Єсу не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения поможи, вытривать Твоей любви. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу являну принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог Примя вяру с рук Твоих на прославление и хвалу меня своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Пане, про звуку Твоего единородного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однак сподяемся тримать ее праз эту святую ахвяру, праз Христа, Пана нашего. Пан с вами и с Духом Твоим, укору сердце узносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, у
усімагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён вольны ад грахоў, цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за нашыя злачынствы. Сваёю смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго воскресенне прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усімагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Сапраўды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе усё Твое створение. Бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцою Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неостыдно сбираешь народ свой, ка по восходу солнца и до западу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому едности с усім костелом, у первый день тыдня, коли Иисус Христос увоскрес и спаслал на апостолов Духа Святого. Праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти муцею Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючы благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучы: «Берите и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословил и подал своим учням, кажучы: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага и вечнага заповеду, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вяликая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа Твоего. Пане, вспоминаючи звавшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и в Него шесть, и чекаючи Его другого Христа, с подякой складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсуфом ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостойную допомогу. Просим Тебе, Боже,
Няхай гэтая вяра, нашего поєднання принесе усему свету спокой и избавление. Будь ласков, умацовать у веры и любви. Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый, да просьбу в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете дітей Твоїх, наших помірних братів і сестер, і усіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу, милостиво приймів володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, как разом з ними завсюди радуватися Твоєю хвалі. Праз Христа, нашого Пана, праз якого добриш світ усілякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греха и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения, счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство И моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам», просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранку Божий, як і береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, як і береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, як і береш на себе грехи світу, подари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу,
благословлені, покликані на вечеру Ягую. Пані, я не варты, как ты большой на меня, а и скажи только слово, и будь оздоровлен душами. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Заспеваем суппликацию Святой Божия номер 77. Святый Боже, святый Божий, святый несмертный, zmiłuj nad nami, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ojcze mój, коли не можа обминуть меня гэты келих, каб мне не пить его, нехай же останется Твоя воля. Молимся. Боже, Ты умацовал нас хлебом небесным, и про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, у якое веры. Покорно Тебе просим, как раз Его воскресенье мы досягнули меты нашего вандрования. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие неприхлебенные, присести. Перед нами Великий Тыдень, рассказ богослужению в ближайшие дни будет наступный. У понеділок святаемша вечером, у 18 годин, у вторика так само у середу святаемша 10 раницы, у четверг святаемша вечері Пана о 19 године, у пятницу литургия муки Пана о 19 године, у субботу пасхальная вигилия у 21:00. У неделя у воскресенья Пана 12 красовика, святаемша о 8 и у 16 годин. 9 красовика, як напевно ведаємо, у нас починається святий пасхальний тридум. Особливий час, який переживається як один день, переживається як одно діяння, тобто це мука, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Починається з іншої вечері Пана, має свій центр у пасхальній вігілії і завершається нешпорами неділю Воскресіння. У нас буде наступна целебрація наступним чином. 9 красовика, як я вже сказав, імша вечері Пана о 19 године успоминаем установление сакрамента Евхаристии и наказ Христа о братней любови.
дадзены на апошняй вячэры. У гэты дзень мы таксама закліканы маліцца за ўсіх святароў, бо гэта такі святарскі прафесійны, можна сказаць, дзень. Вялікая пятніца мукі Пана, гэта літургія мукі Пана, будзе о 19 гадзіне, дзень сціслага посту. У другой палове дня будзе цэлебруецца звычайна літургія мукі Пана, цэнтральная частка якой з'яўляецца адарацыя Святого Крыжа. Вялікая субота, пасхальная вігілія, будзе о 9 гадзіне. У суботу вялікую касцёл прыбывае каля гробу Пана, разважаючы пра яго муку і смерць, а таксама яго сыходжанне ў адхлад і ў малітве і посце чакаючы яго воскресення. У ноч з суботы на нядзелю паводле вельмі старажытнай традыцыі адбываецца чуванне, гэта лацінскае слова вігілія, на ўшанаванне Пана. Літургія гэтай ночы, вігілія гэтай ночы, якая з'яўляецца найважнейшай і найбольш значнай з усіх урачыстасцяў, уключае шмат прыгожых старадаўніх абрадаў. Недзеля воскресення Пана, як я ўжо сказаў, святая міша ў 8 і ў 16 гадзін. Дарагі, час Вялікага посту, які яшчэ некалькі дзён з'явіўся нам, гэта час падрыхтоўкі да Пасхі. І аб гэтым нам прыпамінае таксама касцёльны наказ, якія гавораць наступныя. Прынамсі раз у год прыступіць да сакраменту пакаяння, прынамсі раз у год у велікодны перыяд прыняць святую камунію. Прынамсі год гэта значыць такі мінімум, які трэба выконваць. Таму запрашаю таксама скарыстацца з магчымасцю прыступіць да споведзі. Магчымасць прыступіць да споведзі заўжды ёсць перад святой мішой за 30 хвілін, а таксама асаблівым чынам будзе ў чацвер, пятніцу, таксама ў суботу. Касцёл будзе адчынены о 10 гадзіне на працягу дня, і будзе магчымасць прыступіць да споведзі. Гэта не значыць, што я там цэлы дзень буду сядзець, пры неабходнасці, то есть ёсць перефоты, саме прыйшлі, пазванілі, можна пазваць. Таксама, паколькі, дарагія, сапраўды ў свеце складаная эпідэміялагічная сітуацыя у сувязі з пандэміяй каранавірусу, гэта заклікаючы нас да таго, каб мы адказна ставіліся да гэтай праблемы, каб мы адказна падыходзілі да сябе, таксама тых, хто побач з намі. Таму таксама біскупы нас запрашаюць і да малітвы, якая там запрашаюць о 15 гадзіне асаблівым чынам маліцца, у 20:30 ружанец святы, а таксама запрашаюць не толькі маліцца, але запрашаюць таксама выконваць такія санітарныя пэўныя нормы. Таму мы іх выконваем. Ужо тое, што ёсць на сённяшні дзень, гэта тое, што знак спакою перадаецца праз скло, то есть не праз ціск рукі. Таксама ушанаванне крыжа адбываецца не праз уцалаванне, а толькі праз скло. І таксама дезінфіцыруем рукі, то есть пры ўваходзе на свае начынне, дазатар вялікі, якім мы павінны карыстацца найлепш перад уходом у касцёл і пасля таксама. Хтосьці будзе спрачацца, то есть я таксама трошкі пра гэта так можна, не то што абыякава, але нейкім сэнсе абыякава адношуся, але то, што я сябе магу зробіць, то гэта адно, правда? Дурень так дурень. Але то, што кагосьці магу заносіць, гэта вось больш праблема. Таму трэба ўсё ж такі сябе пераладаваць і карыстацца. Таксама сёння да нас сваё слова кіруе арцыбіскуп Тадеуш Квантусевіч. Дарагія браты і сёстры, паважаныя святары, кацікаваныя асобы, дарагія браты і сёстры, у сувязі з выкліканай пандэміяй коронавірусу і складанай сітуацыяй у Беларусі у дапаўненне да раней выдадзеных распараджэнняў адносна святкавання пальмовай нядзелі і пасхальнага трыдуму паведамляем наступнае. Першае. Белтэлерадыёкампанія будзе транслировать богослужение пасхального тридума з Мінскай катедры ў Вялікі чацвер і ў Вялікую пятніцу о 19 гадзіне на канале Беларусь 3. У пасхальную вігілію у 21:45 на канале Беларусь 1. Таксама можна удзельнічаць ва ўрачыстасцях праз афіцыйны сайт католікаў Беларусі, католік Бай, а таксама праз трансляцыі, организованные особыми парафиями. Другое. Там, где есть возможность, прошу святаров организовать
набажэнствы пальмовай нядзелі пасхальнага трыдума звонку касцёла і цэлебраваць іх па найбольш кароткай форме, на якія дазваляюць літургічныя падпісанні. Трэцяе, біскуп заклікае, каб званілі ў званы, у нас іх нема, тому нас гэта не датычыць. Чацвёртае. Святая імша хрызм адбудзецца ў Вялікі чацвер, 9 красавіка, у Мінскай катэдры о 10 гадзіне і ў Магілёўскай катэдры о 11 гадзіне. У імшах удзел прымаюць толькі дэканы, а таксама святары, якія пажадаюць. Пятае. Арцыбіскуп гаворыць так. Звяртаюся да вернікаў, асабліва да людзей старэйшага ўзросту, асобам з сімптомамі хваробы і да тых, хто адчувае страх заражэння. З просьбай у гэтыя складаныя дні скарыстацца з дыспенсай, дадзенай раней, заставацца дома і удзельнічаць у набажэнствах Вялікага тыдня па рассродкі масавай камунікацыі. Это такія словы кіруе арцыбіскуп Тадеуш. Мы так само, то есть, дорогие, то есть, никто нас не может заборонить, я не могу вам заборонить ці закрыть костюм для души, але запрошаю до пильности, до разважливости, до розуму. Але так само знову повторюся то, що казав, що це ніяким чином не звільняє то, що ми захочемо не прийти в костюм, це не звільняє, як ми не переживали пасхальний тридум себе вдома. Ну, зрештою, как що ж таки нам допомогти, навіть то, що так само переживати пасхальний тридум належним чином, ніяким чином, належним чином, на нашій парафіальній сторонці костюм Бай, так само є можливість глядіти трансляції святих інших онлайн, паводле розкладу. Так як розклад, так само будемо бачити уключення, тільки, знову ж для того, як той, хто хоче і не може прийти, і боїться, як він не спав, але принаймні послухав Слово Боже, удзельнічав так духовно, коли фізично гэта зробити не може. Падрыхтоўка нашай святыні да Велікодных святаў адбудзецца ў сераду, пасля святой мшы, у 10 гадзін мша, і пасля, можа, нейкія падрыхтуем трэніроўку і падрыхтуем нашу святыню. Збор ахвяраванняў сёння прызначаны на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродні. Вялікі дзякуй за гэта, за тыя ахвяраванні, якія будуць складзены. Адносна асвячэння велікоднай ежы, вядома, будзе асвячацца у вігілію, пасля пасхальнай вігіліі, так само у нядзелю Воскресення Пана, толькі будзе благасловляцца. Акраплення вадой не будзе, але будзе асвячацца ежа, і вядома, так як традыцыйна мы так само асвячаецца вада. То есть мы прыносім, і такая невялікая заўвага. То есть не будзе магчымасці набрацца вады, то есть і так само, то есть воду трэба ўзяць з сабой. І найлепей яе ўзяць наступным чынам. Купіць там 0,25 бутылечку, закрытую, не открывать ее, ну, я думаю, что не газированную, но это зазумело. То есть купить найлепей, купить 0,25, маленькую бутылочку, можете литр, можете 2, на что это, то есть это. И как она была герметично закрытая, то есть новая, и поблагословиться она, а уже дома можно, там, кто хочет, окропить ежи. Ну, это просто для таких санитарных норм, просто как минимализовать сапраўды небяспеку заражения и переносу так само гэтага вируса. Дякую, дорогие, за нашу супольные молитвы. Нехай Божие благословение нам помогает, помимо этих непевностей, помимо этих хвалеваний, как мы трымаемся Бога у своем житті. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. Схилите ваши головы на благословение. Боже наш Отче, узглянь ласкаво на сям'ю Твоих верных, за якую наш Пан Иисус Христос без вагання отдал себе в руки злочинцев и принял кружовую муку, як и живей владаете на веки вечные. Аминь. Благословение Богу Всемогутнего, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай зійде на вас и застанется на завсёй век. Идите в супокое Христа. Попросим заступника
листа Матці Божої, номер 66. Мария, пригожа Анна,